Mbere y'uko ijwi rye rimenyekana mu matwi y'abantu benshi, hari inkuru itaravuzwe, inkuru y'inzira y'ibigeragezo n'inzozi zitigeze zicika intege. Uyu munsi turinjira mu buzima bw'umuhanzi utari gusa ijwi twumva, ahubwo n'umutima uhamagarira isi kumva inkuru ye ndetse n'ibihangano bye byigaruriye imitima y'abatari bake. Iyi ni inkuru igaragaza ukuri, imbaraga kandi akaba ari inkuru idakunzwe kuvugwa kenshi. Reka nshimire wowe ugiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Muhaye ikaze. Njye ndi Yvonne Masengesho. Iyi ni Kivu Waves Official. Amazina y'inyakuri yitwa Mugisha Benjamin. Muri muzika akaba azwi nka The Ben. The Ben ni umunyamuziki uririmba injyana ya R&B ndetse na pop. Ni uwa kabiri mu muryango w'abana batandatu. Muri abo bana hakaba harimo na Green P ukora injyana ya hip hop. Umuririmbyi Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben yavutse ku itariki ya 9 Mutarama mu mwaka w'1988. Yavukiye i Kampala muri Uganda, ni mwene Jean Bonima ndetse na Imbabazi Siteri. Ni umuhanzi w'amateka muri muzika nyarwanda wakunzwe kandi ugikunzwe n'abatari bake, dore ko hari n'abamufata nk'inkingi ya mwamba cyangwa se nimero ya mbere muri muzika. Kwinjira muri muzika amaze kubamo ubukombe, byaturutse ku babyeyi be bamufashije ndetse bakamukundisha kujya gusenga cyane. Biza gutuma yinjira muri korali yanahuriyemo n'abandi banyamuziki bubatse izina mu Rwanda nka Meddy ubu ubarizwa muri Amerika, Lick utunganya amashusho ndetse n'amajwi na Nicolas. The Ben akaba yarinjiye muri muzika isanzwe biza no kumuhira, akora album yise Amahirwe ya Nyuma. Yasohoye indirimbo nyinshi nk'iyitwa Amahirwe ya Nyuma, Wigenda, Uzabuza yakoranye n'uwitwa Roger n'izindi zinyuranye zatumye yigarurira imitima ya benshi. Indirimbo yamenyekaniyeho cyane ni Amaso ku Maso. Iyi ndirimbo yayisohoye mu mwaka w'2008 nyuma y'izindi nyinshi zamenyekanye cyane yari yararirimbiyemo Tom Close nka Sibeza ndetse na Mbwira. The Ben wamenyekanye nk'umuririmbyi mwiza wa R&B w'umwaka muri Afro R&B muri Salax Award, ibihembo bya muzika byabereye ku rwego rw'igihugu mu Rwanda muri 2008 kugeza muri 2009. The Ben yamenyekanye nk'umuririmbyi mwiza wa R&B w'umwaka muri Afro R&B muri 2009 kugeza muri 2010. Yongeye guhabwa igihembo cy'umuririmbyi mwiza wa R&B w'umwaka muri Afro R&B ndetse n'umuhanzi mwiza w'umugabo. Muri 2010 kugeza 2011 yatsindiye igihembo cy'indirimbo nziza. The Ben yahawe Salax Award y'umwaka kuva muri 2010 kugeza 2011. Mu mwaka w'2010 yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoranye indirimbo n'umuhanzi wa hip hop wo muri Detroit, Mike Ellison. Nyuma yatumiwe kuririmba ku cyicaro gikuru cya Loni. Indirimbo ya The Ben yitwa I'm in Love yasohotse mu Kwakira muri 2012 yatumye habaho icyiciro gishya cya muzika mu imurikagurisha rya Salax Music Award muri 2012 mu Rwanda, bituma aba uwa mbere uhabwa igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umuziki mu mahanga. Nyuma yaho yaje no gushyira hanze indirimbo nka Ese Nibyo n'izindi. Nyuma za kwerekeza muri Amerika yaje gukomereza ubuhanzi bwe. Kuwa 15 Nzeri 2016 The Ben yatumiwe nk'umuhanzi mu ihuriro ku buringanire no gushaka icyazamura iterambere ry'umugore. Iryo huriro ryiswe Rwandan Women Convention Canada rihuza abanyarwanda n'inshuti zabo mu mujyi wa Montreal muri Canada. The Ben in New York kuwa 19 Kanama 2016 The Ben yatumiwe mu gitaramo mu mujyi wa New York ahitwa Buffalo ku butumire bw'ihuriro ry'abanyarwanda batumiwe muri ako gace. Iki gitaramo cyabaye tariki ya 1 Ukwakira 2016. Mu Kwakira 2016 The Ben yashyizwe mu bahanzi bahatanira ibihembo bya African Entertainment Award. Byatangiwe i New York kuwa 22 Ukwakira 2016. Yari ahanganyemo n'abahanzi bakomeye barimo Diamond Platinum, Utanipenda, Eddie Kenzo, Maria Rosa, Joe Makini afatanyije na Aka, Omi Dimples, Achia Body ndetse na MC Galaxy Hello.
muri Nzeri 2016 nanone yisanze mu irushanwa ngarukamwaka rihuza abahanzi b'abanyemana muri Afurika. Muri 2021 Julien BMGzo umuyobozi w'amashusho y'umuziki wo mu Rwanda yafashe amashusho y'indirimbo yise Why ya The Ben na Diamond Platnumz. Mu buzima bwe bw'urukundo The Ben yashyingiwe n'umukobwa Uwikeza Pamela, umukobwa witabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda 2019 maze agashitura benshi kubera imiterere ye. Ntibyatinze rero uyu mukobwa yatangiye kuvugwa mu rukundo na The Ben, gusa bombi bakabihakana. Kuwa 9 Mutarama 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben, uyu mukobwa yashyize ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram, arangije agira ati: uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri wo kwizerwa ndetse umutima wawe ni munini kukurusha. Imana ihumugisha undi mwaka wawe. Niwe wa mbere watumye itangazamakuru ritangira kubakeka amababa kugeza kuwa 17 Ukwakira 2021 ubwo The Ben yacaga impaka akambika impeta uyu mukobwa. Igikorwa cyabereye mu birwa bya Maldives. Nyuma yo kwambara impeta nabwo impungenge nizashize, amatsiko yari yose, benshi bibaza igihe bazabonera The Ben na Uwikeza basezerana kubana akaramata. Kuwa 31 Ukwakira 2022 nibwo The Ben na Uwikeza Pamela basezeranye imbere y'amategeko kubana akaramata. Amagambo ashira ivuga ku batindaga ku rukundo rwabo. Kuri ubu bafitanye umwana umwe w'umukobwa witwa Mugisha Pali. N'amakuru yamenyekanye kuwa 19 Werurwe 2025, akaba avuga ko Uwikeza Pamela wabyariye mu bitaro bya Edith Cavell mu Bubiligi, aho yagiye kwipimisha akigerayo abaganga babona yenda kwibaruka, bahita bamugumana kugeza abyaye neza. Kuri ubu rero Mugisha Benjamin umwe mu nkingi za mwamba za muzika nyarwanda, kandi aracyubakanye na Uwikeza Pamela, yakunzwe cyane mu ndirimbo nka Amahirwe ya nyuma, Habib, Vazi, Ni Forever, Naremeye, nka Paradizo ari kumwe na Prince Priscilla muri Press One Entertainment, bakoranye na producer Rick. Reka nshimire wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Nge ndi Yvonne Masengesho. Iyi ni Kivu Waves Official. Nkwibutsa gukora subscribe, share ndetse na follow.